asinawo amandla kahle hayi kunamandla ethu afihliwe kube njengoba usethi umpostoli Paul abesifazane bayizitshe ezibuthathaka kodwa manje kuli khona la ngiyangithanda khona ukuthi even ngisho izimbila ziyisizwe esibuthakathaka kodwa ziyaqasha edwaleni thina sicasha nje edwaleni thina besifazane nje sicasha edwaleni ngikuzwa kahle awuqhubeke kunobufakazi ke enginabo nje uJesu eyisiza impilo yami awu madoda ngangilapha endaweni yaseMnambithi ngihamba ke nje ngalapho abanye mhlambe bayazi ngako Mavelempini khona indawo uthika Mavelempini nami ngangihamba lapho ke nje yes ne lapha emafemini nase ngibuyele emuva sekufanele ngiye lapha edrobheni sengikhathele yes sengizama ukuthi ngihike manje yes imoto ezosheshe zingifikise yes hayi ngempela ngilokhu ngiyimisa ke imoto ngilokhu ngiyimisa imoto hayi imoto ngibona ukuthi hayi azimi bese kuthi ngingasanakile bazalwane bese kuqhamuka umlungu yes bese kuba uyena ke omayo hayi ngijabule ngibonga uNkulunkulu ukuthi hayi yaze yaqhamuka imoto hayi ngijabule athi ngingene hayi sihambe naye uyangibuza ukuthi ngikahlahle ngiqhamukapi ngiyamxoxela nami ukuthi hayi njengamanje ngibuya la kusebenza khona ubhuti wami ngiphikelele la kahlahle ngiyakamasipala ngiyofaka CV yami ngiyamtshela yonke into bazalwane into eyenzeka ke lesikhathi lesi sesifika phakathi edrobheni yes hayi wayenyathela kakhulu imoto esikhundleni sokuthi engabuyama lesikhathi ngabe seyama phela seyabona nakamasipala la ngiyakhona hayi wavesana nje wayenyathela kakhulu lesikhathi ehamba bazalwane kumina kwavuka ukukholwa wathi ehambisa imoto eshona ngapha koAcachaville yabona kumina bazalwane kwavuka ukukholwa kwavuka isibindi yabona mina bazalwane mangabe ngihlangabezana nempi ukukholwa kwami kuyanyuka mengihlangabezana nempi akufiki ukuthi ngizofa ngiyakhohlwa ukuthi konje umuntu uyakhohlwa ukuthi umuntu uyafa hayi mengihlangabezana nempi kuba nento ukuthi igazi enkosi namhlanje ngithuma gazi ungithuma uthi ngiyokwenzelani ngoba uhlala ungithuma ngizwakala kwathi noma esehamba ke lapho koAcachaville eshona le into eyavuka kumina ukuthi umzimba wami uyithempeli likaNkulunkulu awusukanene madoda ngangibona bazalwane ukuthi kahle kahle khona la sekuyiwa khona kodwa ukusaba ngizokhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu nganginganakho lwalungekho uvalo lalungekho ngalendlela ukuthi wayexoxiswa yimina ngingambuza ukuthi siyapha ngizange ngimbuze lo mbuzo ukuthi ngisaphi kwaba nento ukuthi lo muntu uyazi ukuthi ngiyaphi ngoba besixoxa ngayo lento ukuthi kena kahle kahle ngiyakamasipala wazi kahle angizange ngimbuze bazalwane ukuthi siyaphi sahamba ke naye siyahamba nje ngiyamxoxisa ngaleso sikhathi bazalwane wadlula kwesinye isitolo kulesitolo adlula kusona yabona ukuthi imiza isekho kushuthi nje ile tolo lezi la kuma khona vele abantu beemoto wathi nezodlula ngalapho bazalwane wayimisa imoto wathi mayimisa imoto wadilika amawindi wavalile angisajulukile kanje ngisehlobo bazalwane lesikhathi edilika bazalwane ngangingamazi ukuthi uyokwenza uyapi ithenye inhliziyo yamphuma ubaleke bese kubakhona izwe elincane lithi asimukelanga umoya wokusaba wokugwala kuba sisaba ukube sesabe simukela umoya wobuntwana yezwakala yabona bazalwana umntwana usuke yabona nakhulume ngomntwana akhulume ngomuntu ongazi noma uyambulala noma uzombulala noma wenzani ohlala ehleka nje nami bazalwana bavuka lelozi ukuthi hayi angimukelanga umoya wokugwala kunjalo yabona nganginalo ithuba lokuphuma emotweni ngibaleke kodwa ngabuka ukuthi uma ngiphuma la ngibaleka uma eseqhamuka ngoba kuyisiganga esengidubula kuzokwenzakalani ake ngibuka uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe ngahlala bazalwane ngamlinda lesikhathi ngimlindile weza mayeza bazalwane uza nama can out 2 kadrinki uphethe yakhe bazalwane ngizokhuluma iqiniso bongendlela engangijuluke ngayo ngangidinga vele into ebandayo yebo ngoba phela ebhakithi nelanga liyashisa phela nokuthuka kukho yazi ukuthi into evalihliziyo kwakuzoba ukuthuka nokusaba ukuthi ngiyobulawa manje mina lo mqondo nokuthi ngizobulawa kwakungekho ngangibuka nje ukuthi inkosi kanje ufuna ngiyokusebenzelaphi ukudlala umsebenzisi yazi bazalwane into engiyibukayo futhi
uhlobo lo drink aliphethe yilolo olithandwa yimina olithandwa wena yabona kumina yonke into iwufakazi ukuthi hayi ngiyobulawa kodwa yonke into iwufakazi ukuthi hayi khona uNkulunkulu la ngihambisa ukuthi yabona ke uJesu wami ukhona la ngoba uyena owazi ukuthi mina ngithanda lo drink ya lokho nje kwaba ubufakazi kwanezela ukukholwa enganginakho bazalwane wathi nengena emotweni waphinde wayisusa imoto yahamba yabona bazalwane iyahamba imoto la inhliziyo nami nginento ethi nje umzimba wami uyithempeli likaSimakade angeke kwenzeke lutho angikwazi ukuyilwela ngangengikwazi ukulwa naye bazalwane ngikhuluma iqiniso ngangengikwazi ukulwa kodwa nganginokukholwa ngaphakathi kwami sahamba bazalwane sathi nasifika endaweni eyihlathi imoto wafika wayipaka bazalwane wayipaka ngaphansi kwesihlahla uma ngabe eyipaka imoto la ngaphansi kwesihlahla ngaleso sikhathi bazalwane ngibuka izihlahla ngendlela ezayiqhakaze ngazo yebo kumina kwaphinde kwavuka ubufakazi nokukholwa uNkulunkulu ukuthi Nkosi impela uyaphila imvelo yakho yinhle kangaka iyadumisa awungabe ukuthi awunakho ngizobulawa ehlathini Nkosi yami nakho ngizoshiya ingane zami lutho ngabuka imvelo kaNkulunkulu ubuhle bayo bazalwane lesikhathi epakile ngaphansi kwesihlahla ngase ngikhuluma nesihlahla mina ngenhliziyo yami ngathi wena ukuba ungibone namhlanje ngibulawa la noma ngireshwa la angeke kwenzeke kunaloko wena uzowa uwe phansi ubhawe ngokuba njengoba waguqa kuJesu hayi nakimi uyoguqa ngeke uzukwazi ukungibuka kwenzeka kimi leyo nto ngitshela ihlahla bazalwane madoda ngitshela ihlahla ngamanye amazwi ngangisho ukuthi leyo nto ngeke yenzeke kungamane siphuka izimpande zezihlahla wakhulumizwe ngibuka amandla uthi ngamane kusiphuke izimpande zezihlahla isihlahla siwe sasisikhulu bazalwane ngasihlahlanyana ngathi ngamane kuwe lesihlahla nokuba sona singibuke ngoba lithi izwi lenkosi bazalwane ngisho amatsha ayokhuluma ngisho imvelo le yasibona izinto ezenzakalayo zonke izinto ozenzayo imvelo iyabuka nayo ngathi uthi nayo lobutshani loba baboni lutho no kuyabuka ngilanga buyofakaza ukuthi ngakubona nami bazalwane kavuka lokho kukholo emva kwaloko bazalwane wathatha isandla sakhe ukuba silethe emathangeni nami efuna ukungivula amathanga kanje abeka isandla sakhe ngasibamba kokuqala waphinda bazalwane wasiletha okwesibili ngaphinde ngasibamba okwesithathu bazalwane ngezwe amandla ngezwe amandla nama ngwazi ngawathatha kodwa ngezwe amandla awu madoda ngase ngibamba isandla sakhe ngasicindezela emathangeni akhe ngambuka emahlweni awusuka madoda ngase ngimbuza ngolimi lakubo awu madoda ukuthi buwazi yini ukuthi umzimba wakho that your body is the temple of the Lord. Ngambuza lokho kuphela bazalwane. Angizange ngilokhu ngixolisa ngimtshela ukuthi nginezingane angizange ngikusho konke lokho. Ngambuza nje lawo mazwi wona afika ukuthi angimbuze lokho. Ngambuza bazalwane ukuthi kade wazi yini ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi bazalwane ngimbuza kanjalo. Ngaleso sikhathi ngimbuza kanjalo bazalwane angazi kwenzakalani kuyena ngoba into ayisho bazalwane wathi angaze ngihlangane nombuzo nje ngaphambili Nkosi uJesu truth into ayesejwayele ukuyenza yebo uthi angikaze ngihlangane nohlobo lombuzo onje ngaphambilini yabona leso sikhathi bazalwane umoya phakathi kwami wathi thula ungasaqhubeka angizange ngishumayeze kakhulu ngase ngithula madoda ngathi ngiyabheka bazalwane nalapho futhi ngikhululekile nje anginankingi ngathi ngiyabheka bazalwane ngibona amawindi ekade evaliwe evulwa ngabona isibhamu ekade sesikhishiwe sibuyiselwa endaweni yazo yanqobe kaSimakade imoto yasidunyiswa ngathi hayi angazi ukuthi njoba iduma le moto isiyaphi kodwa engikwazi ukuthi uJesu wamsemsebenzini anginakufa ngephutha bazalwane anginakufa asifi ngesikhathi singakafiki thina bazalwane sinamandla inkinga yethu ukuthi asihlele endaweni ekuyiyona hayi thina sinamandla bazalwane asihlele endaweni okuyiyona yona uma ngabe simkhola uJesu siyokuthi kule ntaba kuleke uphonseke iyoqhubuleka hayi bazalwane wayisusa imoto
wathi nayisusa imoto waseqhamuka ngezinye indlela hayi mina ngayibona nje imoto isiqhamukele edrobheni hawu mangithi hayi cha ingena phakathi bazalwane wazwa ngitshela ngisho ukuthi yabo lo masipala kade uyakuyi yebo umasipala omdala akusasiye lo ekufakwa ama CV wangiyisa kulo ekufakwa ama CV wathi lo akakuhlahlanga noma ikuphi bazalwane osiyami wathi naku umasipala ekufakwa ama CV lesikhathi bazalwane ngidilika sengiyabonga kuyena ngithi hayi ngiyabonga uJesu akubusisa uthi hayi kahle kahle yimina kumele ngibonge namhlanje mina ngikhululiwe kulomoya obumbambile futhi kulomoya kade umbambile uthi namhlanje ngikhululiwe mina ngikhululiwe yo ngabuka amandla kaNkulunkulu bazalwane ukubuka ukuthi uJesu yabadinga abantu besifazane nabantu abasha azobathuma abanesibindi ngoba kahle kahle kufanele ngiyomshumayeza lo muntu endaweni yakhe ngoba enkonzweni ngathi kushutha akatholakala enkonzweni uJesu sabatho yambheka hayi lutho akayi nangalapho akayi inhlobo yabona nje kushuthi kahle kahle lo msebenzi awenzayo uthi uJesu hamba umshumayeza endaweni yakhe la lokho ebamba ingane zabantu khona idlenga mhlamba azayibulala mhlamba ayibulala sazi kodwa nje into eyamangalisa nanokuthi angizange sengisho number plate emoto ukuthi ngizombophisa angifunanga lutho ngadi asibazalwane ngadilika ngazathi ngidilika kumuntu engimjwayele nengimaziyo kanti lutho omunye ade yobulawa nje owasibona sivalelisana wayebona hayi mhlawumbe inkosi yami umjwayele lo mlungu kanti lutho asazani nje qobo ngizama ukukhuluma bazalwane nokufakaza amandla kaNkulunkulu ukuthi uJesu simkhonzayo thina nakulesikhathi sewuye loya owayekhonza womoya owayekwazi ukuvala athumela ingilosi ivala amabhubesi yebo acamele phezulu kwezihlahla koDaniel ababemkhonza uNkulunkulu ngeqiniso koShadrach nakoShadrach bazalwane kahle kahle ukukholwa kwethu lesikhathi lesi bazalwane abona nje izinto ezenzeka kulesikhathi bazalwane zidinga ukukholwa into esilahlekelana nayo thina abazalwane kakhulu ukukholwa bese kuba inhlambuluko kunjalo yabona lezi zinto lezi zihamba ndawonye ukukholwa ukukhuleka inhlambuluko mina ngime lapho bazalwane ukuthi nje indlela engikholwa ngayo angingamgabazi angingabi namathemba amaningi exactly ukubantu into yafika ukuthi kena nami ngizolo ngathemba amandla ami ukuthi yabo lo mlungu uzothi nayethi mina bese nginyathela mhlawumbe la emagiyeni ngizama ukuphazamisa imoto musukuba namathemba mthembe uNkulunkulu bese uyabuka into ayenzile ngoba mhlawumbe kubanthiwa ngaphuma lesikhathini estoro mina ngaphuma ngabaleka mhlawumbe ayizongidubula bese ngingafi ngabe manje ngizofakaza ufakazi ukuthi ngadubuleka bazalwane kodwa ngiyambonga uJesu angifanga kanti uJesu bethi hamba oshumayela bese uyabuya uzophuma ungenamyocu azathi umhlabelo omunye abantwana benkosi abanazi ingozi banjengenyoni endlini madoda nenkanyezi yezulu ibabhekile bazalwane hayi akhona amandla afihliwe la kuthina abantu besifazane inkinga siwaboni inkinga siwaboni ngoba ngisho izingane zethu abona izingane zethu kulesikhathi ngendlela ekwenzeka ngayo ezinganeni ke nje kuyinyanga yabesifazane uyabona kahle abantu abezubhlungu kakhulu ithina besifazane njengoba kuyithina besifazane sizubuhlungu manje kudingeka ukuthi sikhuleke kudinga ukuthi sihlale noNkulunkulu sikhuleke kodwa manje uthola ukuthi akukhulekeki nosathane yasidonsa hayi bazalwane nake mhlawumbe izimo futhi esisuka xakene nazo abhekene nazo ekhaya angabe sayinika isikhathi sokukhuleka kanti kufanele ngalesikhathi noma ukuthi ubhekene nani khohlwa inyoka ezikulumayo bheka inyoka yethusi bazalwane hayi uJesu bazalwane yasinqobela ngelilanga ngiyofakaza nje ngikuso lesikhondla khondla ngifakaza ukuthi uJesu wayilanda kanjani ingane yami ekuthunjweni hayi ngeke umasipotozele isikhathi sithini hayi sipotozele nje ama minutes abe mathathu noma abe mane sisize ngamandla omkhuleko umuntu wesifazane umuntu wesifazane unamandla hayi ngeke bazalwane ngiyacabanga ukuthi lapho ingane yami njengamanje ina 22 ngaleso sikhathi yayiko 11 years ingiyezwa bazalwane uthi mawuyishaya ithi induku yayiqhothela ngazi lo limi laliqhamukaphi mayithi yayiqhothela isho ukuthi ngeke ikhali abanye baze bathi ushaya inyama kusala inyama ngapha ithi yayiqhothela bazalwane wawungayishaya ngazo uyikhipha umphefumulo engakhali qobo ithi yayiqhothela ngakhuleka ngelinye ilanga bazalwane kuNkulunkulu
uNkulunkulu wangenzela umusa ngahamba ngayoyilanda la ethunjwe khona ikhulu indlela wawukhuleka ngayo wawukhuleka kanjani imophi ngoba miningi nemkhuleka abantu abayikhulekayo ngoba fanele sifunde nalento yomkhuleko yabona ngizokhuluma iqiniso bazalwane ngaleso sikhathi yona yayingihlupha impela kodwa lesikhathi ngiyentabeni ngangena kuma fasting ngiyentabeni ngize ngilale khona ngicabanga ukuthi balaleleke nje labalaleli ukuthi zenzekile izinto kodwa nansi indlela yokukhuleka yep ayeyisebenzisa ngoba bengifuna ukuthi ufike lapho ngoba bengazi ukuthi uNkulunkulu ezoveza amandla avelele nawe njengomuntu yebo uyadinga ukunyuka ukhuphuke uNkulunkulu akuhlangabeze kwiposition nawe osukumile kuyo ungathi ngoba enye into abazona bafuna ukukhuleka abacele bese phola park bese kunethezekeni nje bese yalindela futhi omunye avela afune ukukhuleka mhlambe iminute uNkulunkulu bakithi nakho ngimhlambe ngihlushwa ingane bandla inkosi ayithela umusa akuphele uNkulunkulu amen sekuphelile nje akazi ukuthi impi kuyaliwa nempi ngoba umoya osuku umuntu makuliwa nomoya akhwaphuluzwa la sengathi kuvalwa nje sesekugcinwa isikhala kuyajulwa amanethi hayi kwase kuliwa nomoya ke lapha ya bazalwane yabona lesikhathi ngihamba nginyuka ngentabeni ngayinqumela mina ukuthi entabeni angehli ngizolala khona ngophuleka khona ubusuku bonke exactly entabeni yangasekhaya eBackville yinde khona intaba ekuthiwa umhloshana awusuka manje yabona nonyuke wona umhloshane ikude imizi iqhelile kakhulu yabona ngathi noma nginyuka kwakunento ethi mawufika ufela khona entabeni lapha entabeni lethu uva yebo lapha entabeni bayasho ukuthi kunepoko lapha entabeni kuyasho ukuthi kena abantu bempi babefela khona uyayicabanga ukuthi imoya ozoyifika lapha uyabona usathana uyangikhumbuza athi uzoshiya ingane zakho yabona ngamphendula ngento ngezwe elilodwa lokuthi mina nginazo ingane ingane zingezika Jesu hayi mina ngikwazi ukukhulisa ingane mina okwami nje ukuba ngiyibhekile nje neziphambi kwami mayingasekho phambi kwami ngizobe ngasaboni lutho ngiyokhulekela zona bazalwane mengifika entabeni bazalwane angifikanga ngakhulekela ingane yami ngayikhohlwa ngakhulekela izingane zabanye ngakhulekela izingane zabantu ngakhala ngikhalela izingane zabanye uNkulunkulu ngaleso sikhathi bazalwane uNkulunkulu kunezingane nje ayikhiphe ekuthunjweni kodwa yami ingakaphumi aqale wakhipheza abantu aqala wakhipha zona uyazi uNkulunkulu ufakazela lento engihlaza ngisho kubalaleli nakubazalwane nje at large ngithi kubo kubalekile isikhathi esiningi ungabe abantu ababa self centered kodwa ukufunda futhi nokuthi mawuyinxusa ubanxusele nabanye abantu uNkulunkulu uyakuthanda kakhulu lokho exactly uyakuthanda futhi ngabuka umusa kaNkulunkulu ukuthi ngeke ngikhohlwe le engiyinyukele ngafike ngakhumbula ezinye ngakhalela abantwana bonke emhlabeni wonke ukuthi inkosi abantwana bathunjiwe sizokwenza njani ngangikhalela lokho uNkulunkulu bazalwane wakhipha izingane zabanye eqala ngaphambi kokuba khiphele yabona uNkulunkulu bazalwane ngisafakaza ngifakazele omama amandla omkhuleko kulosine ngoba namanje ngiyazi njengoba kulosine abanye baphuma emkhulekweni ingane zethu siyayikhulekela bazalwane siyayikhulekela indawo ingane zethu angimangali ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngisesikhothi ingane ena 4 years yayisihlala phansi kolwandle uNkulunkulu ngathana ngifika ngikhuleka lapha ngikhulekela ezinye izingane lena 11 years ingitshela emahlweni ukuthi yamzonda uJesu uNkulunkulu hey ngabona le ngane ngeke ayikwazi ukuthi yamzonda uJesu nokuba ingasho njalo ingamane iqamba manga ithi yamthanda yenze ukuthi ngisuke yabona nje obisho kanje akusho kunomoya okhuluma phakathi kwayo ngayibamba bazalwane ngayikhulekela emva kwaloko yamukela uJesu ikhala inkosi uJesu emva kwaloko bazalwane ngakusasa mase ngibuyela kuleli ekhaya ena 4 years itshela abazali ithi ke ubhuti wami angizange namhlanje bengekho la hlala khona bayabuza abazali nihlala kuphi hayi thina sineduro zethu esinamagama ethu ngaphansi kolwandle nabantu abasiphethe iyachaza ena 4 years iyachaza ithi kodwa lo kade engekho babuza abazali ukuthi yini indaba ngengimusha igama lakhe yini indaba ubhuti wakho lo kade engekho ithi lengane encane ingoba izolo umukela uJesu inkosi uJesu wahlangana nalamandla izolo lo umukela uJesu manje isituro sakhe lapha yana sisusiwe ngoba maya lapha bazomshaya ngoba yena wenzeni umukela uJesu bazalwane
kahle thina sinamandla. Yabona bazalwane kwathi la uNkulunkulu ke esezongisiza ukuba ngikhiphe lo owami. Hayi bazalwane. Ngifakaza ngikuJesu. Kwadingakala ukuthi ebusuku embonweni ngayibona nginyuka. Ngihamba ngiyaphezulu emkhathini. Yes. Mengifika lapha ingane eningi zabanjiwe bazalwane. Kodwa ngokuthi ngangifuna lo. Bazalwane ngafica amakamera amaningi nje yabona into ongayazi ukuthi ngasuka la noma uyofika eThekwini nje idolobha nje into ongayazi. Kade ngathi ngihambe ngimcinga. Ngahambe ngimcinga bazalwane uJesu engakimi. Ngahambe ngimcinga ngaze ngamthola. Ngamthola kulelo kamera ayefakwe kulona. Bese kuthi yabona i-toilet regel. Lela ngemuva elikhulu kakhulu. Yes. Uboshwe ngalo nangamaketa ngamakhulu, uboshiwe kanye naleli thayi uhlanganisiwe kanje. Yes. Hayi bazalwane, nginamandla kaNkulunkulu embonweni ngaqhaqha le ketanga leli ngaliqashula. Ngaliqashula ngibiza igama lika Jesu ngaliqashula, emva kwaloko ngambamba umntwana lo ngamkuka ngehla naye. Mangabe ngehla naye lo mntwana lo, yo ngamathi yini le ngiyibone namhlanje? Hayi ekseni ngimbuza. Namhlanje uphupheni? Awusuka madoda. Cha ngeke ifanele kube nezinto ehlanganayo. Angeke ngimphuphe ngibuya naye emkhathini. Yena angakuboni lutho. Yeah. Ngathi namhlanje uphupheni. Wathi ngiphupha umise esikoleni esifakela imuvi kaJesu. Uma uJesu eshaywa engibize ngegama. Athi yabona ngishaywa ngenxa yakho. Uma uJesu eshaywa athi ndo ngishaywa ngenxa yakho. Uthi ngize ngikhale ezingane ezingakhali kodwa mina ngikhale ethi hawu kanti babe ngishaya uJesu ngenxa yami. Uyakwazi uJesu ngenxa yami. Indlela uJesu ayemkhulula ngayo. Yeah. Yaba zalwane kusuka lapho walunga kuze kube namhlanje. Nkosi yami. No cingo angangifakazela yamazi. Bantu. Ulungile bazalwane uyahlonipha ngendlela emangalisayo. Into eyenzeka ilokho eyenzeka lapha. Ngoba ukuhlala emthandazweni ngendlela efanele hayi umhaphuluzo wokuroba lwesisi uthande sithi 1 2 1 2 singafuni ukulamba ke futhi esiswini singafuni ukulamba esiswini. Exactly. Hayi ngiyikhe phezulu nje yinde kodwa nje nawe mawami mangabe ukuthi uhlushwa ingane kakhulu noma kunezimpi onazo hayi asithwalisane nemithwalo ngikhona nami ngoba uJesu akangenzela umusa kufakazi bami kuningi bazalwane kuningi nenye ingane ekwakhona ngapha eMnambithi engayikhulekela isihlanya bazalwane namhlanje yafunda yazaqeda isikole waphuma amadimoni bazalwane ngalomkhuleko ngalamandla amandla nje kaNkulunkulu nomkhuleko akangasimina mina ngikwazi akwazi kodwa nawe mawami lapha ekhaya ukuthi angisho kanje ukuthi nawe mawami lapha ekhaya utshele nabanye nomakhelwane ukuthi cha uJesu uyasindisa uzwile emsakazweni uzwile la ku absekho ubunzima ukuthi hayi absekho ngisho njalo ngithi absekho ubunzima awumthinte nomakhelwane umtshele uthi hayi kahle kahle abu absekho ubunzima okwethu asihlaleni kuJesu nalapha ekhaya nje hayi kumkhuleko wami ukuthi nje noma ngabe ukuhlushwa izingane nani hayi ngiyacela asikhulekeni sonke. Siyabonga sikhulekeni sonke sihlanganyeleni kade sikhuluma ke naye imbokodo bakhe kade sisho ukuhamba ngayo leyo theme sithi women conquers abantu besifazane bayanqoba mangabe ke bemi naye uJesu ayikho into enamandla kuma phambi kwabo kodwa ke bayakwazi ukunqoba nje madoda banqobe ngekhathi zonke. Ngicela ukuthi ke njengamanje nginikeze amazwi nje okugoqa finally nje ongawuthanda nje ukuthi uwasho isiluleko just nje ukululeka abantu besifazane ngakho konke lokhu esesixoxile sesidiscussile sisodlulela kwezinye izinhlelo. Hayi ngiyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Amazwi ami nje mafishane wokuthi nje masihlaleni kuJesu singabe sifazane singasuki kuJesu amandla ethu akuJesu. Uma ngabe nje thina sizokwazi ukuthi singabi nabanye onkulunkulu asho njalo ezweni lakathi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Okwethu nje bomama asihlaleni kuJesu simethemba uJesu akukho kuJesu okungenzeki noma yini oyicela kuJesu uzokwenzela noma ngathi uyakhuleka ukuthi Jesu yenza ukuthi abantwana bami baye kutshwala ngiyaqinisekisa ukuthi Jesu uzokwenza uJesu uzokwenza nengasalala ekhaya nengane ehluphayo uJesu uzokwenzela umusa. Kahle kuningi kodwa nje iloko engikushoyo ukuthi
asihlale nje kuJesu yeah singawurobhi bomama umkhuleko nangabe uyafisa ukuthi kungene kuma fasting ayangene kuma fasting isiphelile ungarojwa khona ukuthi esinokwenza thina bazalwane lo weDaniel kuthiwa iDaniel fasting sithi kumancane ngedaniel ngoba yazi ngoba yini zikhona vele inhlobonhlo eziningi abantu abathi bayazisebenzisa zokuzila ukudla kodwa bafethu bayithanda kakhulu ya Daniel kodwa ke ithandwa kakhulu le kaDaniel yini ithandwe kakhulu yona ingoba ngithi kuyadliwa vele kudliwa amafruit kodwa iqiniso lithi the most effective fasting ileyo ungadli lutho nokungaphuzi lutho yingakho isikhathi esingi even if kuthiwa ke mhlawumbe uzohamba uphuze ke endleleni kodwa uthi mawuqala uqale nje ngegiya le dry nje yebo yabona nje 3 days nje ukudry uqale nje ngegiya nje le dry uzo inamandla izidlula le kuphuzwa kuyona amanzi nale kuphuzwa kuyona itiye nale nokwenziwa kuthiwe kaDaniel futhi angifundi ukuyikhuluma kaDaniel ke ngoba nje kusuke kudliwa impela yebo hayi ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda ake sifundeke nazi izimvu zabalaleli sizwe ukuthi ke bathini nangu Jostar Masondo futhi nje awuphakamisisa